खुलुमखा जटना ना लामसुको परang नायमन vlog खाख्लायनो जतन गाहाम नं नानै जोंबो गाहाम न गतिनिका आं नरबाय आं कैसे चिकुन सासा मेमोरी शेयर खायना नै वानसका आबो हंगा आं आइगि सराय फुरो जे फटो बुजाय दिवा माने न फटो कलेक्शन फेन हनै मान बन गा आगि नि फटो क्लास 6 रग परिफुरो बाहाय बा माने आजरा रग जे फिलिंग्स बाहाय नरबाय शेयर खायनाय गे पायासा नायतंनि गा फुनुगाना आं फटो एल्बाम दङ को इयोबो कोटाक्स ने आगे तो कोटाक्स अमति हेकेरो फोटो एल्बम मानो है दिबा ओ माने फोटो गोबां सुसारे के ताम खाय एक लगिनो कैसे फ्री रं मानु ना यम हायता गा अबो गया अबो बजां अभिषेक रेस्टुरेंट गानाव ओ कैसे स्टूडियो दङ आजराव आफुनि ताव तो गरि खना आजाका ताव तो जुदा दुकान हायरक नुसुआ आजरानि अबो के सुसारे मान गोबां सुसारे खाबला फोटो के कैसे को माखा फ्री माखा गा अबो न आं नाखाबो अब आनि सुसार माया गोबां बरमनि सुसार माने न बुनिता गा आनर खाबो गां ताव मुजु दं आनि लाइफ नि फर्स्ट फोटो एल्बम अबो ओमफ्राय ग कोटाक्स नि ग माने आरो मामान ता फ्री गे यबो नंगा आं फर्स्ट नरबाय शेयर खायनि आं क्लास 6 परिपुरो आं पुटी हाय क्लास 6 परिपुरो आं क्लास 6 गाबटी स्कुल परिवो के आ गाबटी स्कुल सिनि बायसाला न करंना 3-2 किलोमीटर हायरो गाबसो जों हिमै थाङो हिमै परिवो गे हिमै थाङो गवासिसु बाबुन ऑफिस का फुटा कर जला वांका संनो माने आन माने बे खरंनि सिंबला गे वासिसु बाबु सेकल गारि कानाव बुइबेराव मालाय हेंगे थाङो गा आजराव सिनि आं पारावा अटो बास अवेलेबल इंगे खुता गाबन बागै गे फुनुगाना इको गे सैंडल जुता काजा मार्सिंग जरा अब इंगे कुचुजा इंगे स्कूल ड्रेस के कुफुर बाय इंगे इंको ब्लू कलर इंको नुता आकाशी कलर स्काई कलर अब सिनी गाबरी स्कूल नि ड्रेस ताव तो ड्रेस चेंज खायकिना हायमा दङ इको ताव तो चेंज खायकिना इंगे आजरा के तो अम हायसो लिबो अम हायदे सिरो ताव तो आं बगसि थाङा ताव तो आं आसुक तो थांजे बा पारा तंजे यांगे साइमालिया बुबो हाय कलर खताबो इंगे आबो मासिं जरा गे पुले क्लास 6 एडमिशन माने प्लस ताम गे आरो दलक दङ क्लास 6 एडमिशन के दं को कटाल दल मालाया दिबा का बंग न गानाव दङ गाबटी स्कुल गानाव न बंग के सिटल मुरा हनै दङ आजारा सिन्दलक दं ता गे बंग न हिन्दी हनै आन बायबो दङ मासा बायसागरि का हनै बुनि खारा बुनि बाय दङ मासा गे आबो संनो तालां थां हागे बंग आरो गाफोरखौ फटो बुजां लायमोन फटो का फटो का आफुरुनिता इंगे अफुरुबो माने पुले फटो लाजिमान माता कटाल स्कुल पट्टी मन के एकदम फटो बुजां लायने तो गाहाय बुजां लाय सिथे हिको सैंडल जुता बो काजा गतां हिंगा आजुग्रो तो सैंडल न चलु इंगे जतन से सैंडल का शुरू संमिया जतन से सैंडल चलु ताबो से सैंडल जुता कालिया है दिबा आगे बत्तामा जतन से सैंडल का कोनो लासिना से गरे आबो कमन छि आगे क्लास 6 नि गोबां फटो मन बें थांबाय क्या इंगे कमा बायखाता आंगा ते क्लास 9 याव परिपुरो जीन्स पैंट पुला आं कानमानि दानि लाइफनि आफो दुर्गा पूजा पुरो माने एरिया दिबा जरे पुरो तो दुर्गा पूजा पुसुं माने पाइने ना से कवर नांलायो माने मानमस मारने माने रियाखे नङाबो तै माने आबो मुछ हामियो इंगे दुर्गा पूजा पुगरि माथिरो कटाल इंगे आफुरुना आनि शूट पाइमानि फार्स्ट आन लाइफनि को पेन अब ब्लैक या अब ब्लू से दी ब्लू गटाई टॉप सुनजा कना के दिबा फोटो बुजा मनि स्टाइल से बाहाय पूरा हाके या सुनजा माने आजरा रग अंतिखेन बुजाबो अंतिखेर या सुननानि गटाई मासानि सागा मासा हाके या लाइतिनानि माने ताव रग तो बर बुसं स्टाइल के बुजा खाय दिया आगे रग का आसु लाइने हाके हाय माने हाके बासाना पूरा सुजा बासा लाइने इका मासन सागा मासा हाके या रगलाय हाके नासिक लाइने माने आजरानि आबोदो चलिबो के ताफेरते स्टाइल के अनि लाइफ नि फर्स्ट जीन्स या आबोतम छनाय माने सूट गोटा पेंटा कानमानि का अबो मार्किन लूज से ग अते कैसे क अबो जुटा अनि अब हिल जुटा अबो न अनि लाइफ नि फर्स्ट हिल का माने प्लस जीन एक पेंट कानमानि अबो न दुर्गा पूजा फ्रु पाइना मन था गे पूरा जुटाबो मार्किन कुसुक से काशी मालिया कुसुकले बरला काय थानाय बा गे कस काजलि आबो गे आंति हायनो गते क्लास 9 पुले गता कापुरो गते किसे क्लास 9 नो गोबां क्लास 9 फटो दङ आन र पास कमाय बो थांखा
Class 9 ni kabang photun tongo engke baksa ke to bank rok thangma ke saimale kama ba khena engke kaise ani life ni first rigene kanmani an dol ni nogo thangai bun bong ni bungke sopna bai bela ka ang ba an manai bai an manai bungke ri da ang ka dori na ang ka sungkene asake ke mane sungsarjo na asake ka thauta ajorawa first class 9 no kamane jora poro bijik mani school kana tongo sonji doctor hni tongo bong ni nogo tong poro para iko abo kuti sakari gene kanja engka kabun basi ri gene nyungna amhai ma tongo ka afrunan life ni first ri gene kanmani abana giri gene kanja gya gau ka emne phot bujangna ni se kanja man kanmani thokuno mane program thangna ni kanmaya sina ajora wata hamtum bek ni khub sori kha hamtum bek ni jotono begono hamtum ni sija engka iko angba afro bek bainya kha hamtum bek engka iko hamtum bek engke o bek khub choli jakta ajorawo engke bujoto na hamtum bek ne ani khe to sija kare hamtum ne engke buni khe sija tongo hamtum ne anga sija palia jokto no se mana agotolo roga agita mo kaseri phakeble jeman ani o top sumjaga om hai top ang phakeble mana obo haimang pa soita han piece phajena ke nang ongkor ka kam haimang kubang sumjak nongnai engke tabuk se mana kubang jaga singetiba kai mana collection kaisa no phayo engka nung sumkhate kep sumya hairo kori diba kintu ajora rogo khom tikre ekbar mane hai to bohor kable jotono nam hai to nung nai nang gete kaise ko nehru park pula khulu puru sakhina na obo apru nehru park katal khulu go ko ga apru obo ani ko ya na ani pen ya obo an manai ni singna pen engke obo ke an singka na bara tong pi ne nungu tang bon pi bun bu ki iba engke bobai khorong ni nehru park ko tang lai puru sung ketar nehru park ta bun na ajora wa ojabra ro chikon chu taw to ojabra ro ba ma tori thangka mana tor so ka tabung ka ta aprong ka chikon tekese class 10 no kapuro ang mane sing tuition ro thange diba phonga se chira agi ro to tam school sara 10 ta hanga sing 6ta 7ta ro tuition ma pon na thango sar 6ta 7ta tuition chon na hanga sing sar 6ta ro no ni ongkho ga ajora wa pujang mana obo ma sing jora iko a photo gabo khai ko bai bun kha taposi no na taposi no hanga ani friend bun bai ta ga bo hanga phaya ko a ko bo photo bunai ke bo an dol ta ga bo kha bun bai taposi ke bai taposi ta ga apro class 10 no pula katal kapro ga na ke agam my shoot bai kutti asike solwa ajora ro am hake no mane style tam hai jotono shoot an miya gabang boro am hake no kanu nong na saidi ba agi ro puti style kaisen chal kaise hake ya bolai photo bujalai ne iko an dol bai ang agi photo bujalai mane farewell puro ba pura mane buni sago ya roja yom hairong na agi ni choli mani style om tiken choli ba ga ajora ro om haisir se bujang na kringta aban bara kring se krita tong na puireng nai ba to sungka ma ken bujaguta irong ni photo share khai mana agin ko rum mudi ma hakama dolog ga ajoro ro photo bujang mani ro muni ko to hai diba agi ro to am hanyo style mana style nom hai agi ro ni system nom hai je tab ro se photo bujang ro ko mana kun kaise jaga ro thang agi to photo bujang lagi no phading ke ya hage munanya ni to turiya hai mana mus munaya am hake stong munidi ni mana tong na riya ta agi ke tam photo bujang ne munidi am ke muni lai na agi tam photo bujang lai to ke yoma ke stong lai ne tabu ke to judang kha din juda boro juda mane te siwo nu go re yom hain ka gaban bang an photo am hai ma omai bakso to shija ge sing tha kan no bu chikla nge om hain kha ga bono tini share khai ke naro bai nge obota te share khai ke to torong nai abo hai diba gaban bagi share khai ke naro comment khai sadi naro moni ko thong nang jakna diwini site to kaise photo ni kaise picture re rekha karon ke photo agi ni kasam ga obota mung mane chija ge ro tong bai kha ban bagi naro bu chikla ang sai khnar ma bai anti ni re rekha nge tini jorti to video ma thakse nai onek ani kam bo ko ma ngi tong ha gan chrai nai jang nai bo tong nge tini jorti asung mo thakse nai next time te bo content ketal kok to ro tu na nei tu bi ma ya ngi tong ga ban ba ge track khani ang bo ga tini jorti asung mo thakti nai jotono kam ka tong bai te subscribe khai je ge tong nai ro please subscribe khebe di nge jotono bye bye tata